meta gona litwa professional not wadoro na ori because they always like to own things and brand them meta ile tu ake yes it's also not a bad term so marezo made na watch mouth and retrogressive terminologies maune mathirite Tobia to recognize ile tu acio wira o matigagira your most valuable assets in this life and it is your children yes ana mundu aje ni adiga wakwa te bedroom na matui so na kiria ngai akire na ku ne mwana tindo no cio no valuable yes of course the maraketo rutharu adithemba no magithie na kuhomeci makigeithie family yes na magikenene thiguku nao na aige for some reason mauma rugururweha western yes actually the good employers ni uroraga okona riri akinduka kwao ri oko muriha kindu 10,000 ngiri tu no ciuthike bara fair okono umurugamire transport iratige kindu agigitwara mucii agitwara nyina kana ithe kana hii mwana agitigite kundu kuria mucii yes no no ri mako mahano Premier League they have a transfer window Right, watu wa movie makia hii season unajua transfer window inakaribia na Maguire nikata nunuliwa Hernandez manzi Haaland manzi na bei yema tutamu afford ndio nao ri ndithebe kwa transfer window na waguthie ndakwiraga eta muthaki wa kuri hori no agurwo kana na kone mugure already he's working for you on loan etereire arekie kandarathi yes thigo kwekinye aikaraira riri what do you call this thing taru ngenda gutigagira gukuneanaga notice yes ora sabu notice akwira Mama Karanja nashukuru sana vile umekuwa ukinipeleka vizuri ndaenda nyumbani nukule Christmas na watu wetu alafu nirudiko tuendeleko kulea watoto atulisema kwenu kunaitwa Bumula iko wapi? Pomala iko ukienda Busia kabla ufike Busia tunashuka stage 5 mbele munapitaga Kakamega inalengana ile karo umepanda tukipanda matunda inapita Kakamega ukipanda iskoji ndio mzuri iskoji inaenda direct unashuka tu Pomala wako na nini hao hapo office unajua usuru wa iskoji wanaweka watu kwa office nikipanda Katian pia Katian kuna njia inapitanga nikipanda ile nyingine inaitwa Sauti ya Nyore hiyo hakuna mahali inji kuwa stage siyo sasa sipendi Sauti ya Nyore ni vile sasa zingine wakati sina pesa napanda Sauti ya Nyore ni ya mkulima mdogo Sauti ya Nyore wanapepeko kuku ndani wewe sawa wija wenda amkulia Christmas vizuri umesema utarudi tarehe ngapi tarehe 5 haitapita mama Karanja nataka niendeko nifanye vitu 2-3 fanyeko mtoto shopping unajua naenda play group na nipatilishe shule kwa sababu sasa unajua maisha yamekuwa mzuri kitoko nimtoe kanasa kalikuwa hapo huyo mama nasumbua mama mgano mama mwenye Nazar sasa nataka nimpelekeko shule ya county akajua shule wakangata adoka ngata tiwa naku gavana wetu wa Jamong ako na mfumo mzuri sana nataka nimpelekeko huko na wicha ulisema mtoto wako anaitwa nani Ibrahim Khaemba yara rogo unasieta omari somadwa Nathaniel ya Manaka anaitwa Nathaniel ya Manaka yata gotaguka we niko na wawili Ibrahim Khaemba Nathaniel ya Manaka alafu sister yangu pia aliniwachia yako kamoja kanaitwa Enoch na Kumenja sister yako alienda wapi sister yangu wako Uganda ameandikwa Uganda najua na hapo tu kwa pota kuruka tu hutu
Kama sawa uende Christmas ukule vizuri. Tutaongea tariki 5 ukirudi. Leo andũ tariki 5 ri. Tariki ya ikinyete riu uri. Leo ni 7. Ni ufatire uwethe kindu gito alternative the transfer card. Without your knowledge. Ramuwira ndaroya. Ukamwandikira. Nariaka. Ulipata basi. Kuna kitu kimetokeeko. Papu yetu alisema tungoje wiki 2. Babu yenyu. Alisema yako anaona ni kama siku zake za dunia zimekuisha. Enda kuigaya. Akasema ni vizuri akifika kupepwa. Tuwe tuko karibu kama wachungu. Hende ya seti na itiwela. Na mwetaida si mamani. Yelo wakijano kamuria. Kaiwa kumuria. Nariaka babu yako walikufa. Ama bado. Wakamuria. Nariaka babu yako aje? Hivi tu lakini tunaona ni maututi. Amekataa hata kunywa dawa. Kuna mchungaji wetu alikuja. Akasema anga simempatia masaa 20. Apone ama apepwe. Hao ndio jamaa. Unajua ukiangalia katika maandiko matakatifu na pia Elia. Ndio wewe botukanire. Amaude ni mabira mako hinga gwaku. Ndio metukinya gucoka wira tondu wina nginya rukenge. No etereire na riaka. Ucoka kwirwo they have a caucus. Roko mwestate. Ucoka kwirwo ni ungi. Ukamuria. Si frosa. Hebu kunja. Nimejaribu kutafuta na riaka simuoni. Nariaka. Ule wa Pumala. Walimwandika kazi satellite. Na bwana idaganya mambo ya babu yake. Hiyo ndio anatumianga. Babu yake alikufa kitambo. Babu yake alishamalizika. Alisikwa kitambo. What was satellite? What was satellite no hakuna. Mete hiyo kufofo kana kwangu. Mambo ikairia. You have to bear with our ladies now. They are stressed. Hare mara hura makamura. Turufena. Ni mama Gogi. Unaendeleaje? Tuiga tu salama. Christmas na mwaka mpya mlifuka. Tulivuka vizuri. Ngogea kwa aje. Bali wanalia usiku. Alisema kubali kuoga. Hata anakuulisia. Mwanakupea uji vile nilikuwa ninampatia. Anaukataa. Nilikuambia usiwaje kuwekea Yesu sukari. Sukari ndio inaharibu test. Na mwanae okeriundu. Na Eunice. Eunice akoaje? Alishafungua shule. Ya nilikuwa nataka kuuliza sababu unajua watoto wanamume kuwa marafiki sana. Wanaulizia kwani haurudi. Nilisahau kukuambia. Ukasahau nini? Si nilikuambia kuna ule mwanaume alinisaliza. Ameniambia tusikane tusae tena. Namaanisha nini? Ile kitu nakwambia nisaolewa. Sasa hata mimi natafuta msichana ya kazi. Ukisikia mzuri niitie. Ati mtu akiolewa anasemaga mambo ingine sio ya kutangaza. Ona mtumia me na murata we hau ari kirathi mwaka ura
Reke nyina ajira. Ake hikire. Usikasirike mamangu, ukinitakia mema katika ndoa. Hata umeolewa. Uniambie ndoa yangu ifikishe miaka yako na 20. Mula haya, Mungu abariki ndoa yenu. Utakuitia harusi. Sasa unaishi wapi? Tukatuama karibu na shule ya walimu ya Asumbi. Huko ni wapi? Ni kwetu. Ndio unataka. Mwezi wa weather. Sawa. Raifu. Raifu. Raifu has been unwell, but I understand he's due for discharge. Get well soon. Karangu, our friend. I got to Raifu. Right Honorable Engineer Raila Molodinga. Chuma liet. Ya come. Chuma wodi ya lego. Engineer. Muru mwasilisi ya Fort Kenya. NDP. LDP. ODM. Serikali ya Muungano. Broad based. No, that's okay. Broad based. Yeah, careful with your words, ndugu yangu. Broad based. Akemia kidogo. Takimia bibaya wapi? Ilo lengo ni broad based. Yes. He has been in every system we know. In every government. Yes. I get a go na keudu. No ke usenele modo ma family. They've been in power or near power since independence. 61 years. Yes. And a good gentleman from Bondo is 80 years today. You more than the birthday Raila Molodinga. Yes. Of course, ule mtu ambaye tumesimamisha kama candidate yetu kwa AUC. Chair wa AUC. Yes. I'm sure at Jacaranda they are having a ball today. No, they should have. Yes. Tunataka tuseme. Leo ni birthday. Ya baba. Ya Raila. Ruto. Gana. Tunajua kwa Ghana. Fanya kitu. Gana. Lazima tusherekee birthday ya baba. Hadi usiku. Na kupikwe. Usiku wa manane. Hata onyi. Kusherekea mpaka usiku wa manane. Usiku wa manane. Na asipopata AUC. Asipo. Wacha bangi wewe. Now they must be having a ball. Nataka niseme nilikuwa kama Nuru Okanga. Lazima tusherekee Raila Molodinga na William Samoei Ruto. And you can never wish Raila away. You cannot. We know that from experience. Yes. Aina leo niambia miaka 70 niagira 80. When he is now 80. 80 is not a mean achievement. He's now an octogenarian. Yeah, that's the word. Octogenarian. Yes. 80. Ni mundu wina miaka 80. No, ndio kwenda ukurani ati ndo ya beza si akuru. No, he's not the average old man. No. Tathiana Bakora. And very much notably, Timo Mawa no full time. Yes. Maybe on a very rare occasion. Yes. It tells you there's a difference between aging in plenty and aging
with a struggle. Raila would be what Jalego Chumalia. He was no eroti ni arete thi na waki ha. Agisekeria sa. Abana. Go get audio ya ki otatina kiri. Of course the liberation and all kuno ako na audio. Inoti kemo. Ki ha hari. Ako wima. Oje tu akwero guka. Guka ni uramenya oyu. Ucio nu. Tamurore vega ni uramumenya. Do hada busa ibo. Tiwe. Do ucio. The cocaine festa. So he is not the average 80-year-old. He's walking straight. Ado America makere. Yeah. Ado America makere me nyamben juge. Niene ndago dira muzungu. Kahacho akiegeza. Ya majeneti. Twena sai winning batting. Nevale Corunion Gavana. Twena Lieutenanti wetago Andrew Andingiri. Mena Muzuri. Maku wile. Johnny Boyes. Kare ajahi. Nyama mukuaga. Mahindeo. Mea kengi kenda hudhekyo. Twena fada kili masku. Adore mo fada kili masku. Tiaira. Tiaira. Those are our average 80-year-olds. Fada kili masku. Mahindeo. Dakolo pundaza makundun dakola gu manjengo pei kalaga nakafuru. Kafuro ichio. Such a mode Jalego is 80 today. Yes. Of course, marking miaka mirongo inana ri. That is an epoch-making moment. No, it must be there must be a big party. Definitely. And of course, everybody. Yes. Of course, arata. Yes. Aruna kiage siasa. Yes. Na ndo manake ndo gukoro hakuhi nake in case. Just in case. Agiria karia ka AUC. Yes. Mena tundu mangenda gutindika. Na nigenda Kenyu ga thirikari. Yes. Daga Kenyu ka Ajip. You know what Ajip is? Ajip. Yes. Ajip uri ando ya petrol station. Nikure Ajip itago any government in Position. in power. Laila policy yake ni Ajip. Ni mo Ajip. Any government in power. Yes. Ako hapo. Ego tukanio madhare hanini. Achoke aligi na mshemanio munene Kibra. Etuo. Laila kuingira thirikari abataraga o ciugo ici. Ithatu. Aya. Chivi. Agaikario thi. Nimesema sawa. Ndio arahangiria thirikari-inĩ rĩ. No mwaka wako nĩ komiti ya basi o mũthĩ. No na to basi theri. Ti ũgĩũke atĩ ningĩ o ũguo. Hapana. Ona mũthuri ndathiaga kuonwo ũguo. Hapana. Ũcio nĩ ta Suleimani nĩ ũthiĩ na thahabu na mene. Ani ũkĩoĩ mĩaka 80 we. Yes. No nginya mũkĩmũtuge. Yes. Wa Johoro umebisi. Oh, tutamtarishia baba. You know, he's a man. Tunamheshimu sana. Mimi kama Jo. Lazima muangalie. Manake alishamaliza kile kipando kidogo cha kuhesabu samaki. Na wategia arĩa batatiga nduano rĩ. Yes. Ndagĩkĩaga ona andũ akuma na gũkũ gwitũ. Wega biũ. Unajua mbamba kuna kiti amekuwa akitafuta. Hiyo kiti kutumia cloud yetu. Na sambambu tunafanya tukasi hapa na pale. Tukaona tukisikana hivi.
tugacokanĩrĩria kakitu kandogo, tukasema tukiwa kama caucus ya mlimani, tuku skulu kwa sababu special ya second liberation ambayo ilitupatia vyama vingi. No kamenya he kademu marenda gwaka Ethiopia. Ukamenya ni marenda ushawishi kule Gold Coast. Na ni maramenya ngeikarira haria. Yes. Ni akamateithia gutindika. Yes. Akamenya wega ni mundu renda kudiraga na sosoa kule Ghana. Kana ihiga riho renjagwo Kongo. Yes. It's a green garnet. Kana cut diamonds. Yes. Baba, kuna watu nimekuja nao. Nataka wakusawadi. Manake we respect your age. We respect your legacy. And we have tremendous respect for you, Baba. Taka ni waito wawili. Njoo mzee. Asante sana. Sisi ndio wa Munyolo original. Hawa wa nyuma ni wa kujibandika. Sisi na hawa wase waine unaona ndio tulilea kisiasa. Aliyekuwa gavana wa Nyeri wa kwanza. Na mbele hiyo tumekuwa na mambo mengi kule wa Munyolo. Sasa tukasema ndio tujitambulishe kwako. Sasa mwite mwingine basi naye azungumze. Njoo. Baba, tunakuombea maisha marefu na afya njema kutoka Murang'a. Na sijatumwa na nyutu. He will have a ball. You know, he's a wheeler dealer. No, a big one. A big guy. No, he shifts tectonic plates in a remarkable way. Yes. Not just your ordinary politician. Utaona. Ona speaker. Hello, Baba. You have noticed we have been representing your interests, even in the bicameral parliament. Let me begin by wishing you a happy birthday. I am a Changula. We just get us out. We are wishing you good health. And of course, we are still running behind you for the AUC. No, vea bunge. Ni mambo ikiria kajabu. This is kama the parliamentary caucus. Tulikuwa na kitabu ya birthday. We are going to be sending a representative to present it. Mego toma Junet. Tulikuwa tutume Jungwa na Ngoni. Karagi ya mihango. Ora tuma Mutuse. Happy birthday, Chuma Wood Yalego. Happy birthday. Ya come. Raila Odinga. Raila Odinga. Tunaanza usiku. Lazima tukwe. AUC. Akose. Romano Kiara. Nakuria gwetagwo Jireti. Jireti ni that is Nyandarua. Yes. Murugari. Ni maragi ukite. Na kuma kuria overseas. Ni kuri gurani ya overseas na overlake. Overseas reu ni thi cia kuraya. Na ungekiuga we Botswana uge ati ni mukona andu anyu murimu. Kuu ni nja wa bururi. Ne kumagara kidogo. When you're out of the continent, continent kuya tweta muri muno South Africa.
No nayo bado kwaja kuma muthuri wa maono athie kuona ngari ri Kenywa wa maono kuma tuikanie kono kuna ngari nae tutwara live ri na tuonire ti kuraihu uguo ethie na rirongo amatete nituonie ti murimo nitona mundu akoragwo South Africa tuga haha tu andu marathi na ngari na magacoka Prado newe kwa service yo imwe leo Kenya wa maono ni atuingurie maitho muno mwena ucio wa South Africa muhuro murimo tuwi ni riu na kuria Asiaro riu mundu wi America kuria wangari wandekire na agacoka makoragwo kuria Carolina kuria igwetwo Carolina ki no South to Charlotte North Carolina yes niguo makorwo mena agacoka wandekire riu kuu nikuo tweta murimo kuu ni murimo kana Ngeretha no Angora ri na Lesotho ri mabũrũri kwanja tucindĩte economically ri Madagascar ri kuu no athie kumataha ithu tutahira ciara mano ri cioko kuria gwetagwo Dallas. Dallas. Yes. Dallas is Texas. It's Texas, right? Yes, sasa ni majuu. Ulikuwa wakanai makoragwo wakanai waka big pepper bumping. Yes. Quite a good number of Rohongo people in Dallas. It's Dallas. Yes. Because the Rohongo people, most of them will be in Boston. Yes. Dallas. And Dallas is not very cheap. It is not. It's an expensive place. You see, Seattle negura. Seattle ne maragwa mame. Dallas. Seattle na Dallas very. Na weto Kansas kana weto Kansas. Yes. Kansas. Kuru ne dara mia. Kena gofu. Boston nao ne makutano. Maitanĩte na kambiti. Mwana thaga na mũnga. They are due to go back. Then maikaria thina mathomera. Niki Aramera onoko ne kuganithia nduri ni mararuririe makiria hindi no marare guku. Ode marokete thiguku. Yes. Mena muka murume mena muka. Yes. Aramera acha mundu ndekaga uguo. Ni muratuma guku tukuona njira iho tutakuota u sustain. Niki ciana cia rumano cieka. You see, when people come from the summer brownies, they usually come with philanthropy. Yes. Kosi rĩngĩ mũndũ nĩ agĩikarĩte mĩaka igana ona atainũkĩte. Yes. Ũguo nake rĩrĩoka no agoka na uzito. Na nĩkĩona makĩritũhĩrwo gũka tondũ tũmahe expectation rungu mũno. Makoro mahana wateti nĩkĩo mũteti oraga kwanyu. Tondũ ithuĩ expectation ikoragwo irĩ over the roof. Ndũngiuma mũrĩmo ũke utũrĩre ũcoke. Nĩkĩona magĩbanga thabarĩ ĩyo vacation even 5 years. Tondũ nĩarabatara ta njang'iti igĩrĩ cia kwendia guoya. Kũrũria ũguo. Kũrũria. Rĩu mũndũ wĩ wa rũmano. Na kũgũra absence. Yes. Na kwa farm. Rĩu mũndũ wa rũmano rĩ akũrĩthĩ rũmano rĩ nĩ ararũririe excess. Nĩ arathire overboard. Ramwĩre Kariũki nĩwĩtagia mũno. Nĩkĩ arekire? Atĩrĩrĩ. Mamaguo nĩ andũ akũnengiri 10 hĩndĩ ya mũrekio. Ũmorage na njohi. Ũmanine. Kwenda kũmahurũkia. Ithuĩ nĩ wamagaire mbeca haha tataguo akĩrũma kara. Atigire hanini gwĩta watheru. Ona mariragĩrwo girigiri magĩthiĩ Nairobi. Ũkũmamenyeria mbeca icio magũrũkĩre gũkũ.
Kanitha gwetio muhothi wa kere murute ngiri 30. Muhothi wa keri. Kari inyuĩ noncio. Nyene inyuĩ apostolic noncio. Kanitha guo wothe twahothania mbia. Ciatarwo harĩa tũgĩtangathirwo ciũkaga 14,000. Muhothi wa keri murute 30 na mbere mũkũrutĩte 10. Kanitha kĩrĩ yanyu mũrĩ oika. Kũrũgamia kanitha mũrĩ oika. Mũrerwa hakuhĩ na ũhiki ũrabangwo nĩ mũhĩrĩga mũrute 50,000. Na mũhĩrĩga tũgũrithagia mũciari ũrĩrĩ. Na tũkarũgama na mbaa cia 5. Ciothe twatara ciũkaga 30. Mũcoke mũrute 50. Ĩka mwenda andũ mecirie gũkũ nĩ tũrenda iturua. Nona mwagararĩte mũhĩrĩga. Mwagararĩte mũhĩrĩga. MCA mũndũ wa gũthurwo na ũingĩ wa kura aratũmire 4. Hĩndĩ ĩno mũgũthiĩ Zanzibar-rĩ, mũrauga nĩ mũgũkua ariũ a tataguo na ariũ a thoguo mũnini-rĩ. Mũramakia andũ acio ũguo nĩkĩ? Ta maiko ndĩraigua ndaratiga kũgega. Ndĩraigua ndarĩ ona ũingĩ wa maĩ gĩthemba kĩu oyo rũĩ. Na ndĩraigua mũrahũthĩria o mũndũ 100 harĩo. Mũngĩra matumire mũndũ nduthi. Marĩ magie. Mũtiandakaririe tumĩte gĩthomo mũkĩenderio karati. Karati mwenderio 1,000. Nĩ karati wa 1,000 nĩ half roll. Ndagĩkirie tondũ twarĩ mũingĩ-inĩ. Mboga nĩ kĩndũ gĩa kũrutĩra matano. But dad, this is very expensive. Gũkũ gũkĩrĩ America. Kamũtararirikana mwĩkũ? Gũkũ arebi mahĩngagwo nĩ karati. Cikĩirie gũikĩria. You know that to appreciate the little effort that's made here by the local farmers. Roko. No iwe kiyo urahũthĩra. Ona gũkũ ũtana ũroko rice. Wena ndo matotu yake gũkũ. Mũrenda kuonania ũrĩa twatongire. Mũrarehire arugia kuma Nairobi moke marugire andũ gũkũ. Na nĩ kũratambire ũhoro mũramarehire 150. But that is it's a professional way of doing things. I know everyone is having things at their own places, so bana. No. Kwaja nĩ mũrakarĩtie mũno mũthuri ti kĩrĩma. Nĩkĩ kĩrĩma? Ile mũtiraugire nyamũ icio raruga na nĩ ũruga njoja gũtũ gũkũ. Wewe uko kwa ngoja. Andũ acio rarehire maraugire nĩ foreign recipe matimĩũĩ. Na ndio ngene racicete marenge na marigũ. Oka gwetia thubu. Mũramwĩra kũruga anga ngiriro anga andũ anga barbecue. Gũkũ ndĩramũtarĩirie kahora. Ciumia icio 2 nĩ mwathererĩkia milioni kũndũ gũkũ. Mũgũkĩarahũra itũra mũroika karĩ inyuĩ kĩndĩkĩ. Ona campaign ndĩkagwo ũguo gũkũ andũ magetha itĩ. Hana. Ona badilisha ndanaita mbeca ũguo. Agĩtia gĩturo. Na nĩ ngobana. Andũ arĩa ũguo mareciria mwatũtigĩra milioni 10 matwara ya kĩhingo-inĩ. Makĩhoya ũteithio. Thoguo mũnini. Akwĩre ngari yake nĩrabatara chuma. Na ndũtuĩrie ũmenye nĩ injini ĩtarĩ ũmũne 100,000. No ũthiĩ injini ya gwĩkĩra kwa banyue nuthu. Ucoke unengere mwanake ũrĩa ũreũkithirie haha 10,000. But dad, si ithuĩ takoragwo tungata wa kanitha. Aingatirwo. Gatarĩ kĩnani rĩ. Nĩaingatirwo mũno athũkia ciana cia airĩtu gũkũ.
Romano is not amused. Utano cio nĩ ona nĩ wathiĩ mũno. Aiko nĩguo mũthaina mbeca na kũu nĩ mũhĩtagia. Nĩ mũgacoka mũinũkie kĩndũ. Gũkũ muoka wata mũini wa rwĩmbo kunga pole. Lailu. Ngoime mokwenderio 20,000 karĩ gategwo. Indo ciothe gũkũ ũragũra maita mana ma original. Na nĩ andũ gũkũ nĩ moe gũtambia ndeto. Marauga icio nĩ itonga. Maugĩte rĩu gũkũ utonga gũkũ rĩ. Marauga maciringi tũraikĩria ngũkũ. Ndaigua te mũrarĩire mũndũ 5,000 kũmuonia rũĩ tarĩ rwake. Ona thirikari nĩ ĩrĩhagia license ũguo. Ararũkũnjia aramũrehera nja. Romano decried the wasteful nature of his children. Na mũtiraretwo ũguo. America nĩ mũthũkĩtie. Atĩrĩrĩ, mama guokĩre nguĩrĩ. Nĩũĩ kũrĩa angĩcenjanĩrio ndora. Yeah. And what haven't times changed? Yes. You see, around this time, a few years ago, ũngĩingĩria kũndũ kwa ndũrĩ, nĩ wamba oka mahũra tiki ya kuona marĩa andũ a bata mũno kũringana na kalenda ĩrĩa macurĩtie kwao. You see, you will tell the difference between merchandise. Kalenda ya kũgũĩra. Kana kũheo. Yes. Handũ. Na ya kũgũra. Kana iria ciaheagwo nĩ andũ arĩa metagwo shareholders of reputable companies. Yes. Tondũ rĩu andũ arĩa marĩ na cia Barclays kana account ici, the exclusive. The premium account holders. Yes. Rĩrĩa Barclays igwakorwo na ngiri ciaku iratigwo kũu mbaũni ũtangĩhutia. Ngogo getagwo Barclays. Rĩrĩa Barclays yarĩ na kĩnyoni tanatuo Absa. Yes. He andũ makorwo na kalenda waingĩra mũciĩ ũcio rĩ, ũkamenya andũ aya rĩ, they are connected. He kalenda yonekaga piũ, ĩno nĩ extra account. Nĩ yumĩte nja wa mĩhĩrĩgo. Yes. Ya county. Yes. Ona itirĩ ya iratathi. Tondũ icio rĩu cia makambuni ng'ũũ rĩ, nĩ yathondekagwo kĩndũ quality njega. Kĩndũ ona he kaũndũ nginya yanungaga kĩrathi. Ona ũkĩmĩgua you could feel. You know the way the mabuku maya mũthoni athoma, they have like a nice scent. He ũndũ waiguaga. Yes. Nĩ he tũngĩ waheagwo na twarĩ twa kũheanwo. Ona thutha nĩ manila paper. Haha thĩ ĩgacurio rĩu to leaflets twa mĩeri. Twana kairĩtu kena gathikati gakuhĩ. Mwarĩkaga na mweri mũgatarũ na Januari yathira. Tũu twaheanagwo mũno pharmaceutical na Agrovet. Na kwa uniform gwa Karori Mũrang'a. Na nĩ ũgũrĩte uniform ng'ima ti burana ĩmwe. Uniform kana bookshop wahinga ibuku wega. Ũkoherwo kalenda. Na mũgucũki. Rĩga kalenda weo. No kalenda. Na gakorwo gacoretwo na ndemwa either cia green, blue kana red. Bas. No more creativity. Mwarĩkĩra Januari mũkameheria mũtũrĩre-inĩ wanyu. Ĩkamundia njiko.
Na nĩ ũngĩahũrirwo mbara njũru mũno wĩciĩte Januari nĩ yathire ũtarũre na ĩtigĩtie thikũ ici. Na thikũ icio igĩrĩ he kaũndũ karatanjagwo. Yes. You see nowadays kalenda nĩ yokire thimũ-inĩ. Thimũ yanyitithanirie maũndũ ta 10. Indo ngĩagũrire mwanya mwanya, kalenda, calculator, notebook, karamu, thaa, camera, everything. Nginya bothita ĩgĩũka thimũ-inĩ email. Yes. Thaa ici nĩ ũngĩrathiĩ matatũ-inĩ ũkona mũndũ anyitĩire kalenda ta mũcinga. Ena shopping mwena ũyũ na kalenda mwena ũrĩkũ? Mwena ũyũ ũngĩ. Na nĩ kalenda ndĩgĩthiaga bũndi. Kwanja kalenda yaku ĩyo ya kĩrathi. He kalenda yakoragwo kuo yarĩ na gacuma haha igũrũ. We. Iyo nĩ yahũragĩrwo mũcumarĩ wayo individual. Ciakorwo cia KBL, Barclays, kambuni gaka kangĩ getagwo rĩ Glaxo Smithkline. That one. Glaxo Welcome. Yes. Tũtũ twa nduka cio hĩndĩ twarĩ tũngũkwea ũhoro waku. Tũtũ twakũguũria o mweri o mweri. Yes. Na ingĩ itũ tũwĩka. Of course kwĩ mburo iria ciagekĩte nyũmba ya Busie na floor ya teraso. Acio nĩ maĩ na kalenda ka desktop. Kaĩ na Spyro haha igũrũ. Desktop calendar. Tũu nĩtuo twaheanagwo nĩ Kenya Airways. Nĩwe kauti ka mass use. No, nĩ mũndũ wanathi na ndege. So they would require, they want if you're a frequent flyer. Yes. Kana nĩ mũndũ kwanyu thiaga na kĩu. Na ndege. Yes. Nginya mwarimũ mũnene akaigĩrĩire metha-inĩ gwake office. Yes. Actually ona aikaguũrio guo ona atarĩ redio anyite. No, those was kwĩ andũ makũrĩire gĩcagi matirĩ mona kau makonera gũkũ. Na amwe matiakonire gagĩthira matarĩ mako. Nĩ kau kagura na nĩ karĩ na hard cover. Kau karĩ na hard cover gatiagũnyaraga. Acha. And it had very high resolution photos. Flamingo. Wakora Januari ena flamingo cia Nyaikuru. Wathiĩ ũguo. Mount Kilimanjaro. Wagurio guo kona ke Serengeti. Wathiĩ gũkora the Maasai Mara. Yes. Na ndũrĩ wa imagine gũkorwo kũhana atĩa. Cikarĩa karĩkĩtwo Karori School uniform. Kau ona mbica ĩmwe mwaka mũgima. Yes. Na nĩ tũtuni twa ciana tũteng'erete. No, nĩ kwarĩ calendar na calendar. Yes. Before it started being abused. Yes. Ĩkĩanjia gũcorwo ateti. Ĩkĩanjia gwĩkĩrwo ateti. Na andũ meho magĩetha ingo rĩ nĩ mathiaga studio kwa Inoi kana kwa Rũngene ka ngĩma mũkahũrwo mbica ĩkarutwo A3 mbica yanyu hau igũrũ gũkũ thĩ kalenda. We nĩ baba Karanja mathondekete kalenda ta ĩyo mena nyina aceni. No rĩu mbica yawe yarĩ sawa. No haha kalenda rĩ macabirwo ya mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku. Rĩu matukũ matiatwarana. Makĩona andũ a gũtinda makĩreha mbica ĩngĩ rĩ maprogramu hakiri atĩ Wednesday ĩkoragwo ĩ Tuesday kalenda. That is serious confusion. Kalenda cianjia gũcorwo ateti-rĩ. Kalenda ĩrĩa yarĩire ya ateti-rĩ. Nĩ hĩndĩ ĩno Mwai wa Kĩbakĩ aingĩra wathani-inĩ. The 203 there. Na kalenda ciarutirwo cia TNA. Ona no itũire. Tegi arutĩtwo nĩ maitũ wa kaunti ta Bino Wanjiru wa Chege. Nĩ itũire mĩciĩ-inĩ. Mĩingĩ mũno. Yes. Korathaka na kalenda we. Iyo kaguru kona kalenda. Of course rĩu kũrĩ mĩciĩ ho nayo yarũragia. Ũtungata ũcio nduonekaga rũgongo. Wokaga Riverori. Thaa ĩgakunũrwo.
Igekirwo mbica yanyu na calendar Oh, that was another level. Moka gocera magwa. Kerepa nĩ inyuĩ mũrogokia mathaa. Atarĩ iwi. Ĩno nĩthondekeirwo kũndũ gũkũ. Yes. Ĩno nĩ kwa mũhĩndĩ. No, the question you miss actually most middle class homes you will not find a calendar. No, very rare. Ora no nĩ matigire gũcuria mbica. No. Mbica iria ona atĩ mũndũ acurĩtie mbica yake nyũmba. Ĩna kari hau na tũbũkũ tũrateng'era. Na mbica ya andũ wrestling othe tarĩ a mũhĩrĩga wanyu. Oh, times have changed. No, kaundu kau gakarenda gakari kega we. Nĩtũbatiĩ tũrĩgacio. You know, some things are better old school. Yes. And that is how some companies stuck in our minds. They did. That was actually free social marketing. Ĩyo nĩyo yarĩ social media. Yes. Hey, gĩetagwo rĩrĩ. And they used to do a very good job. Ya gũtambia kalenda ciao. Latema Pharmaceutical. Mwĩcia nĩ mathondekaga kalenda. Cigĩka campaign. Nĩ maroragia merchandise ma kalenda. Yes. Kwete yacio twarehagirwo nĩ Maileta Nkokemani cia Ibrahim's and Company Limited. Yes. Ebuko. Ona kũrĩa andũ moĩkaine magĩũka ta rũgongo rĩ, magĩũka thigũkũ rĩ, nĩ arehagĩra andũ ao kalenda. Ti othe. Andũ arĩa onaga mena hakiri. Oh, I miss those days. Rĩu mũndũ angĩrang'ania na kalenda. Ona ũngĩragũrwo thimũ. Gathaiya. Oi. Ũgĩtuethere kalenda ya kameme. I remember when you guys were celebrating, I don't know it was how many years of kameme. Yokete gũkũ. There was a merchant endirie kalenda cia kameme nyingĩ mũno. Athondekire. Yes. Times have changed. I have changed. You will not amuse our young ones with a calendar. What is that? I'll tell you, why are you putting dates on them? You don't have memory or Oh, yeah.